kubli parlok boro teman tak sengai ngamut banchet egg fried rice kumang yon kasih mo kajas di bat kapeleng te kalau kita sup hatang hapoh 1 minit gila la banchet ya kan ya te yang ini sedang mentah kong mentah ngan ot ya unia u kacor ngan ot beret te ngan ai tang siteng unia u kacor nong kepala kam odrit mo bon kam bang timenta ngala dia pot unia u kajol ngan ot saya u ri unia u ri nga ai lai terleh nia unia u ri ro nya ngala dia pot Tingin ai terleh uran sun ngin odren ngala dep on tingin ot saya unia usok nia mentang ala dia pot ya uni u ka chor siteng uni u ri lai tele den rinsun out tele usamikian uwe tidak ada ki bombam samkian te phila panai ai ro yo usamikian ro u motor hania spawa pila tiga ni ja ni ro nga shet pe ta u khau normal hei nga shet be do khau rishon hania te lada phi kwa ba u bien hei ni ro tang bal kwa ban khambang phila ban shet da u uti u basmati rice un kambang mo kidan bon cha ki khao ki bai shit fried rice baret te phila ban shet roti ro te mata se ngan shet da unia u khao normal na ma don tang unia he benta yeng tu mo te mata ngi nya sedang no ban shet mo tin ko ngan the shwa ya ko phneng tang khandet kumti ngan the shwa ya ko phneng da la khlet kan ya ko phneng ngan sde shwa ya ka peleng Tika opening mentah kelak luin ngan tiap doa ya kanika peleng king pentrai kan ke peleng shed hamanda long sao dengan shed dah tika peleng ke basau kada pinton pada nika peleng basau ro pila ban shed ta tika peleng balik ro tika dia pet mentah kelak kamsau tika sma ubi ro kelak kam sma bah dengan pelan dan syuai dengan mentah ingin shed saya ki cur mentah yo ne cur ne ngala shed ngala dep tiap lon shed kumba an minit ya kini ki cur ne barok khan ngala ai lang hania ning kong ai syuai yo rin sun hadin nga tiap saya ko cur bat ya uri te yo motor hadin bala shed kumti la don lai posikan en tinga sa tiap yo motor hadin te shed kumba an minute en en gini barok khoi te kaka strong in nom pen he than in ai be medium te mata hanya ngala dia shed kumba an minute en en pe gini gila long sedang terkong nia gila long ngan pelat nak syuai ni mata te mata hanya ngan ai pening beng setang ar samot tang ang samaj mentangan ang pening ni mentangin sedek no saya kaja te ko pening mentang kelak kluin dengan tiap no ya ne kaja mungkin kajar dang klut he namar nga shed daga nga shed be da klut da de ba pre shed daga ja de tha ro long he de klut ke ni ga cha sa nga shed ba sa ya kan dia ngan shed setang al minute timta ngan thiap no kini ka peleng tan king king ha jaga kas pendet bot barok hai
Thì mình ta mình thẹp nó xây cái này cái chôn và là đẹp sơn kinh hà đẹp nhé kinh nó ăn lấy sinh mà bạn cầm xuống buat bang asyik ya kini lagi chur buat bang tiap ini lagi chur mah ngala ring video tanpa ngala kena record ada ngan ai saya kamlu ni kendit mah nama ngala tiap kaca te aduh nam lu nai kamlu kendit pangkat ban bang king baha biang bakin shot baha kamlu gas di ban pendek lot baik barok kan timta ni angan pelaj cakah ni kendit dan ai so ya kan ya ka dark soya sauce ngan ai shi shamot chiteng shwah ni lihat lang mixnya dengan air yang sashi shamai king ha ban shop ha kini ga sauce Sementara ngala mix hai kini baru khot la don minute te kambot unia u fried rice chongi ula long la ready bani bam no te min step pun tiro don mo kapol ba di tha acha te kwa bam basdi kumnya ngashit sdi bet pang kene acha ro ka peleng ro ka bang ha te menta ka la long ngan pelaj no ini ka aja hapling fried rice mah wow lại băng hả thì cái lạ lông bên ta chu flop nó bao khao ngà sệt đau nè ô khao uba na yeng khao ration mo nang yo tu khao baba un kam ibang ha un kam clean kam ibang te tom ni le kan ma do ma ta mo khandit ulong gom no te men ta ngan mat nang kong swa he nga mo ga long gum na kabang bang kam ba bun ngap len gum sia lo ma dang ong nga kabang dang set he te phi ong be set he te mana he bom bang kabang be ma tang bang phi sia da sa per sham ha yeng step by step kum ne kum bang set be manga per sham sa mal he phi ngo so thu ma ba kabang sa ga we ro sa the do khao basmati du khao ba kham yu be de set fried rice un khambang ju no hanya akan ais lapet ya tapi ais saus lapet nang kembang susu tao đâu say ai betul không cái video là kan tay tangkat niya hay kublay sibon siapa kibala petkot apa hidupnya te kublay sibon ya kalau ada fitur nak video jangan pikir apa ni susu ya ki video berper mo saya subscribe ke channel jangan saya like ke video đó thì thằng ta hay kublay sibon yang saya tunduk pada video kan bam pedang jangan ya